ko kabayera aya makipe murayakizwa n'iki? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Aya makipe no muri football y'Abongereza hagiye kubamo intambara y'umupira. Mumeze mute bakunzi ba AZ Kigali, tugiye kugaruka rero ku makuru ari muri aya makipe. Transferi, abakinnyi bakomeje kwinjira, abandi bagurishwa, business zirimo zirakorwa kabisa mu Bwongereza. Yewe mana, za FC Barcelona, za Bayern Munich, abakinnyi barimo bararwana no gusohoka mu makipe matoya bashaka kujya mu makipe manini. Byamaze kumenyekana noneho kera kabaye Victor Gyökeres na Arsenal na Sporting bamaze kumvikana. Igisigaye ni ukumenya ngo umunsi wo gukora ikizamini cy'ubuzima ni ryari. Ariko noneho Sporting na Arsenal bamaze kuganira bumvikanye. Ikindi gisigaye muri Arsenal, hasigaye igihe cyo gutangaza defenseur wa mbere ku isi wasinye Arsenal, bamwita Christian Mosquera, akaba ari uje gutwara Champions League muri Arsenal. Kandi Arsenal ntabwo irakura amaso kuri Ebereki Eze. Ubundi kugira ngo Arsenal itware Champions League na Premier League, ubu ishaka gutwara double. Kuko ibya FA na za Carabao ntabwo Arsenal bikeneye. Ishaka gutwara double, ni Champions League na Premier League. Niyo mpamvu ishaka kugira abakinnyi babiri kuri buri mwanya. Ni abakinnyi babiri kandi bari ku rwego rw'isi, world class players. Urumva? Ariko za Liverpool barayicikira hehe? Imaze gusinyisha, imaze gutangaza Hugo Ekitike. Ejo kuwa gatatu hashize, ejo nimugoroba nibwo yamutangaje Hugo Ekitike, $95,000,000 kandi nibo bashampiyo. Luis Diaz ari kubona bitari buvemo. Luis Diaz ati nimunde kure nigire muri Bayern iri gutanga $60,000,000. Liverpool kayibwira ati nimwuzuze 75 muze mu mutware dike tujya muri Real Madrid, tuzanire Rodrigo kuri $80,000,000 tumuhembe ibyo 200 washakaga. Mbibutsa ko buri Luis Diaz yahembwaga inote ya senkani muri ariko bana amakipe ari barata. Ira kipe ya Liverpool n'abagome. Ibaza umukinnyi nka Luis Diaz akazakora $55,000. None ngo bari gushaka no kumwongera ni masezerano, ariko baka $200,000 babimwimye. Kandi Bayern Munich itayari kumukubira 5 ikamuha inote ya 25. Luis Diaz rero amaherezo turi bumubone mu ikipe ya Bayern Munich, kuko biteguye gutanga amafaranga Liverpool iri kubashakamo yose. Ariko bakaba bamutwara mu ikipe ya Chelsea. Noneho n'urujya n'uruza rw'abakinnyi, abasohoka binjira, bamwita Xavi Simon. Guturuka muri RB Leipzig bamwita Jalel Hato, guturuka muri Ajax. Aba bakinnyi bombi uko ari babiri nabo bagomba kwinjira muri Chelsea nibura kuri miliyoni zitari munsi y'110. Nibura munsi ya miliyoni 100, hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 110. Abakinnyi bombi b'Abahorandi bakinira ikipe y'igihugu y'Ubuhorandi bagomba kwinjira mu ikipe ya Chelsea. Mu gihe muri Manchester United nayo iri gutekereza uburyo witwa Emiliano Martinez nawe ashobora kuba yaza mu ikipe ya Manchester United, akaba yaba umusimbura wa Andre Onana. Ndetse iri gushyira n'imbaraga zikomeye cyane kugira ngo irebe ko yabona undi mwataka. Ariko hari amakuru atari meza mfitiye abafana ba Manchester United. Nubwo ibi bintu byari bimaze iminsi bivugwa, ariko hari inkuru mfite itari nziza ku bafana ba Manchester United. Turabizi abafana bakunda abantu binjira bashyashya, ariko iyi nkuru ntago iryoshye abantu bo kuri Old Trafford. Aya makuru rero ibi mbabwiye yari introduction buretse gukuraho ikiganiro kitararangira. Narabibonye bamwe baba bambwira ngo wagiye gukora ikiganiro tukureba, ngo uzajya kuri kamera, ngo uzajye uvuga amakuru ya Chelsea gusa, ngo jewe yamabwiza ukuri rero. Jewe nuko nikundira umupira, ariko mfite nibindi nkora.
urumva ntago nazajya mvuga amakuru yenda y'ikipe imwe gusa cyangwa ngo mvuge ngo njya kuri kamera ntababeshye nuko ntago nabona umwanya. Ni ibintu bigoye kuba bafite akandi kazi ndimo, nuko iyo mbonye akanya nyine mvuga ati reka niganire n'abashuti banjye twiganirira umupira, mbabwira utu update tumwe na tumwe ngiye mbona. Ibyo nibyo biba byanzanye kuri mikoro, ariko wenda ubwo hamwe n'igihe bitewe nshobora kuzahindura nk'akazi ku buryo nshobora gukora akazi wenda kanyoherereza kuba najya kuri kamera. Ubwo nabyo igihe kizagera ubwo na kamera nayo mbe nayikoresha. Ariko icyo basaba, niba ukunda umupira muri iki gitondo cyo kuwa kane ukaba uri muranyumva, ukaba uri kuri AZ Kigali uri gukurikira ibyo ndi kukubwira, gerageza ukora subscribe, nurangiza umene igitekerezo cyawe muri comment, unasharing ino nkuru kugira ngo n'abandi bakunzi b'umupira babibone. Si ibintu byoroshye. Ubundi dukomeze twinjoyinga transfer. Turabizi twese abafana b'umupira ikintu dukunda ni transfer. Nk'ubu ngubu uri umufana w'ikipe ya Chelsea, ugiye kwinjirizamo abakinnyi babiri bakomeye bo ku rwego rw'isi, abakinnyi bifujwe n'amakipe akomeye. Za Arsenal zarapfukamye, za Bayern zirapfukama, ariko umukinnyi aravuga ati reka ngiye nshaka world champion, nshaka Chelsea. Urumva urwego Chelsea iriho. Reka duhere kuri Jalel Hato, afite imyaka 19, ariko amakuru ahari aravuga ko ariwe mu defenseur wa mbere ku isi uzi gutsinda ibitego by'umutwe, uzi kwirukanka, ushobora gukina imyanya y'inyuma myinshi. Ni umuholandi w'umwirabura, ni umwe mu bakinnyi bakomeye bari i Burayi kugeza ubu ngubu bafite imyaka mikeya, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cyitwa BBC Wikipedia Talk Sports. Uyu mutipe yagaragaye muri Ajax, by'umwihariko muri Eredivisie, akina imikino 31. Urumva imikino 31 kabisa yose yarayiteye. Bikaba bivugwa ko rero yemeye kuba yaza mu ikipe ya Chelsea neza cyane nta mananiza ntaki yemeye kuba yaza mu ikipe ya Chelsea. Rero ku mafaranga make cyane yemeye kuba yasinyira Chelsea, nkuko bivugwa rero, nkuko umunyamakuru ukunzwe cyane n'abakunzi b'umupira mu bihe bya transfer bamwita Fabrizio Romano yavuze ati Chelsea are close to getting Hato deal done, personal time are agreed. Ati Chelsea iri hafi kurangiza deal ya Hato, ati ibirebana n'ibyo ku giti cye cyangwa se ibimureba ku giti cye byamaze kwemeranya nawe. Nuvuga ngo Chelsea yamaze kwemeranya, ibu ni kuvuga ibijyanye na contract, ibijyanye n'imishahara, ibijyanye n'uburyo azakinamo, umwanya azahabwa, bose bamaze kubyemeranya. Ubwo rero ikindi kandi gisigaye, Chelsea have reached an agreement to personal term with Jalel Hato. The defender has asked Ajax to leave. Akimara kuganira na Chelsea, umudefenseur nta kindi yakoze, yahise ajya muri Ajax, ahita abwira Ajax ko ashaka gusohoka. Nuvuga ngo negotiation are advancing to final stages as the fee discussed between the two clubs now around 40 million euro. Navuga ngo ibiganiro hagati y'amakipe birimo biragenda neza cyane ku buryo rwose bivuga yuko igiciro kiri kwemeranywaho cyangwa se bari kuganiraho kiri ku rwego cyangwa se kiri hafi ya miliyoni 40 z'amayero. No kuvuga ko nibura abaye menshi ntago yarenga miliyoni 44 z'amayero amafaranga Chelsea ishobora gutanga kuri Jalel Hato. Jalel Hato yamenyesheje management nyine abayobozi ba Ajax, abamenyesha ko yifuza gusohoka, kandi ko ahantu yifuza gusohoka yerekeza nta handi ni muri Chelsea honyine. Nuko rero urumva ko Chelsea iri mu kazi, abafana ba Chelsea barishimye. Gutwara ibikombe ntago byari bihagije, Chelsea igomba no gushakira abakinnyi bakomeye. Chelsea kusuwo gusa bamwita Xavi Simone, imyaka ye 22. Uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubuholandi ari mu biganiro nawe Chelsea bigeze hafi kurangira, kuko ibijyanye n'amasezerano ye ku giti cye byarangiye, bamaze kumvikana. Uyu mukinnyi rero afite ubushake bwinshi cyane bwo kwerekeza Stamford Bridge, kuko amakipe menshi yagiye amwegera, harimo za Arsenal ndetse na Bayern Munich yari yamwirengagije mu mizo ya mbere, ariko ubu ngubu bitangiye kumwifuza.
ariko umukinnyi yamaze kuyibwira ko adashaka gukomeza mu gihugu cy'Ubudage ahubwo ashaka kwerekeza muri Premier League kandi agakinira Chelsea yonyine. Ibi ndi kubisoma ku kinyamakuru cyitwa The Standard B Sosa SI, nicyo cyabyanditse. RB Leipzig bizera ko bavuze ko bamaze gutangaza ko Chelsea yabegereye rwose, ntago bikiri ibanga. Chelsea yarabagereye amasezerano, rero ibiganiro biracyakomeje, ntago bari bagera ku musozo w'ibiganiro ngo bafate umwanzuro, ariko The Standard B Sosa iravuga yuko Simons yamaze kubwira RB Leipzig ko yifuza kuba yasohoka mu ikipe. Umugabo yari afite amasezerano ye yari kuzagera muri 2027, urumva ngo yarasigaranye imyaka 2 kuri kontara yiwe, ariko yifuza kuba yakerekeza muri Chelsea. Ni Chelsea gusa, ni Chelsea yonyine ashaka, kuko Arsenal yarayanze, Bayern Munich yarayanze. Bayern Munich ibonye bayanze nibwo yahise ishora imbaraga zayo zose kuri Liverpool kugira ngo irebe ko yakegukana Luis Diaz. Bikavuga ko rero amafaranga Chelsea iri kuganira n'uno mugabo w'umuholande ukina ushobora gukina mu buryo bubiri, ashobora gukina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se agakina kuri nimero 10. Uno mugabo igiciro cye kiri hagati ya miliyoni 65 na miliyoni 75. ubwo nuvuga ngo igiciro RB Leipzig imubarira ni miliyoni 75, Chelsea iracyari kuri miliyoni 65, ariko amakuru ibi binyamakuru byo mu Budage bitanga avuga yuko kuri miliyoni 70 amakipe yombi ashobora kuba yagura, ashobora kumvikana umukinyi akaba yaza Stamford Bridge. Kugira ngo abakinyi bombi kari babiri binjire mu ikipe ya Chelsea, hari abagomba kuba ibitambo bakaba bagomba gusohoka. Ku ikubitiro rya mbere hari uwitwa Christopher Nkunku. Christopher Nkunku nyuma y'igihe kinini muri Chelsea n'abaturutse muri RB Leipzig, nyuma y'imikino yahawe, nyuma y'imvune nyinshi, nyuma y'imyaka myinshi, nyuma yo kugaragaza ko urwego rwe rutazamuka, Chelsea iravuga ati miliyoni 30 muze mu mutware. Ekipe ya Bayern Munich ikaba iri mu makipe avuga yuko yifuza kuba yakegukana Christopher Nkunku, nkuko iki kinyamakuru cyo mu Budage cyitwa Bavarian Football Works kibigarukaho. Kiravuga ko Bayern Munich nyuma yo kumenya ko uwitwa Müller ashobora gusohoka yerekeza muri gihugu cya Sweden, Gerard Müller amaherezo kera kabaye ashobora kuba yasohoka, bikaba bivuga ko nyuma yo gusohoka rero bashobora gukenera undi mukinnyi ufite karite nk'izo Müller yari afite muri ekipe ya Bayern. Bakaba babona rero nta wundi muntu ufite izo karite uretse Christopher Nkunku, nk'umuntu wabaye no mu gihugu cy'Ubudage akaba yaza akamusimbura. Chelsea rero ikayimubarira agaciro ka miliyoni 30 z'amayero. Undi mukinnyi ugomba gusohoka muri Chelsea ni uwitwa Raheem Sterling. Raheem Sterling nyuma yo kumara umwaka nk'untizanyo yo muri Arsenal, Raheem Sterling nyuma yo kumara igihe kinini acejetse, Raheem Sterling ku mafaranga hembwe 325 muri Chelsea, niyo mukinnyi hembwe amafaranga menshi cyane. Raheem Sterling nyuma ya kariyeri nziza yagize mu Bwongereza, ikinyamakuru cyangwa se bano bapaparazi bitango Chelsea News, Chelsea Football Club, baravuga ko uwitwa Raheem Sterling nawe byamaze kumenyekana ko ari umwe mu bagomba kugurishwa agasohoka mu ikipe ya Chelsea. Abandi bagomba gusohoka undi ni uwitwa Joao Felix, Ben Chilwell, Renato Viega, Axel Disasi. Aba nabo bagomba kuba bagurishwa. Abangaba bakuri abangaba bita ngo no history football transfers. Baravuga bati uwitwa Joao Felix aherutse gutangaza ko yifuza kuba yasubira mu ikipe ya Benfica. Ben Chilwell nawe guhembwa 250 udakina, imvune za hato na hato. Renato Viega nyuma yo kwanga gukina ku ruhande rw'ibumoso akavuga ko ashaka gukina muri defense centrale, kandi Enzo Maresca akabona ko ubwo bushobozi atabufite. Nyuma yo gutizwa muri Milan AC nako muri Juventus Plutôt,
ikipe ya Atletico Madrid yiteguye kumutangaho miliyoni 40 nyuma yo kugurwa miliyoni 25. Chelsea iri tayari rero kumwukamo miliyoni 15 ubundi kamurekura akagenda. Axel Disasi ibiganiro birakomeje n'ikipe ya Villarreal no mu Faransa w'i Monaco nawe akaba yakerekeza muri Villarreal. Axel Disasi ku gaciro ka miliyoni 30 Villarreal iri tayari kuba yamwishyura ubundi akajya gukomereza akazi ke muri Espagne. Undi ni Carne Chubueze Chukwuemeka nyuma y'intizanyo yo muri Dortmund ku myaka ya 21 RB Borussia Dortmund nyuma yo kuganira na Chelsea iravuga ati mutubabarire mu mudutize undi mwaka umwe, ariko Chelsea kavuga ati niba mudashoboye kumugura ni mumureke twebwe ntago tuzongera kumutiza ahubwo arava hano ari uko agurishijwe. Ibiganiro hagati ya Chelsea na Dortmund biracyakomeje, ariko agaciro miliyoni 40 Chelsea ikaba izifuza muri Carne Chukwuemeka. Talksport 7 Football Transfer 7 Football 365 ibinyamakuru byose bikaba ari byo bigaruka kuri no transfer ya Carne Chukwuemeka. Undi mukinnyi nkunda cyane muri squad ya Chelsea bamwita Kiernan Deus Balihor, ikipe ya Fulham nayo yakamejeje ngira mushaka. No mukinnyi ni mwiza, ntago Chelsea yapfa kumurekura kuko Enzo Maresca mbona mukunda ntago nyeka ko Chelsea yapfa kumurekura ntago yapfa kumurekura, ariko Fulham ngira mushaka, ariko ntago mbona yasohotse. Uno mutipe ntago no mutipe sinzi ukuntu mbona ari ukuntu ari umukinnyi man, ari classe iminota yose ahawe ibyaza umusaruro man, nyundu burya kina ntago Enzo Maresca yatuma agenda. Ibi aba Fulham ndayibyiringiye ni hanagure ntago azasohoka. Abo tubibona kimwe mambwire muri comment. Kiernan Deus Balihor ntago yasohoka, uyu nguye Enzo Maresca ntago yamurekura. Ibi byo ndabizi ntago yagenda. Undi mukirizo ugomba gusohoka bamwita Armando Brojan, ni academy graduate wa Chelsea yatijwe mu makipe nka Fulham, yaramaze igihe kinini ari intizanyo muri Everton. Ubu rero nawe ari mu bagomba kugurishwa, bamwita Leslie Ogochuku, yari intizanyo muri Southampton, ikipe yamanutse. Uyu mu defense kina kuri nimero 6 ni umufaransa, nawe agomba kuba yagurishwa. Kepa Arrizabalaga miliyoni 5 Arsenal yamaze kuzigeza kuri konti ya Chelsea. Bamwita George Petrovic miliyoni 25, uyu muzamu miliyoni 25 Chelsea yamaze kuziryamaho. Aba bose rero Chelsea ikaba igomba kubagurisha nibura abakinnyi 17 bakaba bagomba gusohoka muri Chelsea, kandi Chelsea ikaba ishaka kubakuramo nibura miliyoni 500 z'amayero zikaba zigomba kuva muri aba bakinnyi 17 Chelsea ishaka kuba yagurisha kugira ngo ibone uko itanga umwuka muri squad, noneho abakinnyi batangire kujya bajya mu myitozo bari muri BC nta wicaranye n'undi ku ntebe imwe. Muri Liverpool Dirdan iri kuwa gatatu, dusubiyeje kuwa gatatu hashize. Liverpool yongeye gutangaza undi mukinnyi mushyashya bamwita Hugo Ekitike avuye muri Eintracht Frankfurt. Ni umufaransa w'imyaka 23, akaba ari umukinnyi w'umwataka w'urugara ruto cyane, yamaze gusinya amasezerano rero y'imyaka 6 kuri miliyoni 79 z'amapaundi. Ubwo nuvuga ngo turabara nibura miliyoni 95 z'amayero. Ibinyamakuru bitandukanye nka za Team Talk In, Sport Guardian, One Football biravuga ko rero amakipe menshi yagerageze kuba yahijakinga cyangwa se yakibona umukinnyi, harimo za Manchester, za Newcastle, ariko Liverpool yabijemo nyine birarangiye. Uno mugabo rero nyuma yo gutangazwa mu ikipe ya Liverpool nk'umukinnyi mushya wa Liverpool, agomba guhita ategerwa indege byihuse agahita asanga abandi bakinnyi muri pre-season Liverpool iri gukorera muri Hong Kong. Rashford ibiganiro na Frike byashishikaje cyangwa se nibyo byatumye mfata umwanzuro wo kuza muri FC Barcelona. Marcus Rashford academy graduate ikipe ya Manchester United ku myaka ye 27 y'amavuko, akaba yamaze gutangazwa n'ikipe FC Barcelona ku ntizanyo y'umwaka umwe. Hanyuma barangiza ino ntizanyo y'umwaka umwe yarangira, bakaba barumvikanye ko agomba gusinya kuri miliyoni 30 z'amayero. FC Barcelona ikaba yamugumana nyuma yo kwemera kugabanya umushahara ku rwego rw'uko FC Barcelona yabasha kumuhemba.
FC Barcelona izishyura umushahara we wose w'uno mwaka n'uvuga miliyoni 14 igomba kuzimwishyura, noneho akaba yarasabwe na Manchester United. Nyuma ya Manchester United niyo yamusabye kuba yagenda kuko Ruben Amorim yari yamaze kumubwira yuko atazamukoresha. Ubundi Marcus Rashford yagombaga gusohoka mu kwezi kwa mbere, ariko ntibyakunda, biza kuba ngombwa ko atizwa muri Aston Villa agirayo season nziza, ariko akomeza kugaragaza yuko yifuza kujya muri FC Barcelona. Bwa nyuma na nyuma rero burya impamvu bajya bavuga ngo ivoka yimbwa burya imanuka ihiye, ivoka yimbwa ijya guhubuka mu giti ihiye. Reba kuntu diru yakaraga nguka muri Atletico Bilbao, kandi ko Williams yari igeze ku musozo wa nyuma, ariko abantu bajya kubona ngo niko Williams yongeye amasezerano muri Atletico Bilbao. Biba birapfuye. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo umwanya nk'uko Imana yabiteguye yuko Marcus Rashford azakinira FC Barcelona, ku munota wa nyuma birangira bibaye. Burya nujya kubona ukabona ikintu wasengeye ukaba nyine wifuzaga mu buzima bwawe ukabona ntigikunze, ujye uvuga ati burya Imana ifitemo gahunda, ati buriya hari ikindi Imana iri kuntegurira. Buriya reka nkubwire, gahunda z'Imana zihora ziteguye. Ubu ngubu Marcus Rashford yambaye nimero 14 za Thierry Henry muri FC Barcelona, niwe ugiye kubyimba ruhande rw'iburyo, mu gihe amakuru avuga ko witwa Rafinha ashobora kuzakina nimero 10 cyangwa se rimwe na rimwe nyine akajya ahinduranya na Marcus Rashford rero ubwo yakirwaga yabajijwe ibibazo byinshi cyane, ariko mu bibazo yabajijwe ntago hari kuburamo ikibazo kimubaza ati none wagira icyo tubwira ku bijyanye na Manchester United. Mu gusubiza ko yavuze ati ngewe nta kintu kibi navuga kuri Manchester United. Ati ndatekereza ati cyari igihe cyiza kandi cy'ingenzi ku buzima bwanjye, ati kandi mukuri ndabyishimiye. Ati icyo navuga ati nuko nifuriza Manchester United ati ibyiza, ati ndakeka kandi ko bazagira intsinzi mu hazaza. Urumva rero ko ni ibihe byiza umukinnyi wese ntago waba arakuriye ahantu kugeza ku myaka ya 20. Urumva Rashford ashobora kuba imyaka nka 20 ayibaye muri Manchester United. Urumva rero ntago yakifuriza ibihe bibi ekipe ye ya Manchester United. Ati ndabizi neza ko bari mu bihe byo guhindura ekipe, ati kandi rwose mbifuriza kuzagira intsinzi ku hazaza habo. Kutundi dukuru rero turi kugenda ducaracara twa transferi nuko kuva mu mwaka w'1961 ikipe yitwa Milan AC igiye kugira kapiteni mushyashya udaturuka mu gihugu cy'Ubutaliyani, bamwita Mike Menya. Nyuma yuko transfer yo kwerekeza mu ikipe ya Chelsea ipfuye, ikipe ya Milan AC yahisemo yuko umwaka utaha uwitwa Mike Menya azaba ari we kapiteni mushyashya wa ekipe ya Milan AC. Andi makuru agezweho nkuko nahereye muri introduction mbibabwira, ibyaranuganozwe Manchester United ishaka umwataka, Manchester United ishaka nde Nicolas Jackson, Seseko, Gokresh, inde. Ariko ikintu gihari nuko ekipe ya Manchester United amakuru aturuka mu baherwe bayo nuko bashobora kuba baremeranyijwe yuko ekipe ya Manchester United ishobora kuzatangira season nshyashya nta mwataka nimero 9 baguze. Ubwo rero niyo makuru mabi nababwiraga yuko mfite amakuru mabi kuri Manchester United, bashobora kuzatangira season nta mwataka mushyashya baguze. Ibi ngibi rwose byavuzwe, iyi nkuru nayibonye ahantu henshi Ibrahim Konate ati njyewe niteguye kongera amasezerano muri Liverpool, atariko murabanza munyereke yuko nanjye mumfata nk'umukinnyi w'ingenzi muri squad nkuko mubyereka ba Mohamed Salah na ba Virgil van Dijk. Nanjye ni mubinyereke ni munyereka yuko nanjye nyine mumpereza umushahara unyereka ko nanjye ndi uw'ingenzi muri mwebwe. Mbibutse Mohamed Salah ahembwa 100,000, ubwo ko natashaka turwasase. Ati kandi ikindi, ati ndababwiza ukuri ko nimumara kumuha umushahara mwiza, atariko ikipe ya Real Madrid ikaza nshaka, ntabwo nzatekereza kabiri muzandeke ngende. Atariko nanjye nkabizeza ko
nta yindi kipe nshobora kuzayerekezamo ni mu nk'umushahara mwiza. Ariko Real Madrid ni ikomanga, ntitaye ku mushahara mwamaye, ntitaye kuri kontara mufite, muzandekure nyanyagire. Uwo ni Ibrahim Konate Ibra, umufaransa ubundi acyumva Real Madrid ahita amera amababa. Thomas Mura kera kabaye ashobora kuba yasezera ku ikipe ya Bayern Munich akaba yakerekeza muri Australia. Ekipe yitwa Sydney FC iri mu biganiro bikomeye n'uno Mudage ukunda gutrolinga ikipe ya FC Barcelona buri gihe. Amaherezo yiwe rero ashobora kuba agiye kuva ku itara ry'i Burayi akerekeza muri Australia aho ashobora kujya gukinira ikipe ya Sydney Football Club. Ekipe ya Ipswich Town ku myaka ya 40 bamwita Ashley Young ashobora kuba agiye gukinira mu cyiciro cya kabiri mu ikipe ya Ipswich Town. Ashley Young rero wakinnye mu ikipe ya Manchester United akanebera kapiteni, yari amaze igihe kinini ari muri Everton. Ubu rero ku myaka ya 40 aravuga ati ndacyafite imbaraga zo guceza kabumu, akaba rero yamanutse mu cyiciro cya kabiri gukina agapira muri Ipswich Town. Ibyo nibyo byari bigezweho kuri uno munsi wo kuwa kane. Niba ugeze hano tukiri kumwe ni kigaragaza ko waryohewe n'ibiganiro n'iki kiganiro. Igihembo cyonyine waduha no kudukorera subscribe, ikindi gihembo cya kabiri nawe ukadusharinga, natwe tukakwizeza ko amakuru yose ya transfer ndetse n'izindi analyse n'utundi dukuru twose tuba tugiye ducaracara tuzajya tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao, numara gukora ibyo rero naho ubutaha mu kindi kiganiro.